Rafo, what's the Arabia for the Koku? Pause. Koku. Area. Why no who could ye woo? I timi kunipa. And a yen saka. Yen you have Febi Wahasea. Now we nes. Waba, Fijiamoha. So on ye sharing experience. Now we share BB free. Now one would ye Koku. It's me. And see, and come away. And you couldn't come. Me papa so ha Apostle Dan, Papa Dan or ha Miss Shodi so or ha and that's I was from Pamacho Mamuna Aquaba. Me papa Pacho Hoye Adum Mamma Hoye I saw a man Hoye I was not phoning now. Adum Papa so be Hoye so young coupon shroud. In fact, me papa time with you won't fanny agro cry. Me friend. Papa amfa afi me hu nyina wo so within seconds na papa ba baby na a live show it is a time no aka be 20 minutes na nipa ne maya na say aye bibi ho nyankopon hira wo pa me da say yeah it's shoddy akwaba yeah bibi aye fine superstar stars nyina ka echi awon fedua na wotu ya ye kusukusu na wo dey just social media koneba eh says tobo bibi aye fine rap ni ho ye de nyame ase medofo ma menes awon fedua boko die ofri himfa me free brekum ene wa ha me ache so says I have experience acho I think be 6 months di ni bua ene nyankopon adom Sunsum na toso. Yenkwe. Sister Free, we did the same. All right, medasi. Mpacho bi wa no kakra maye. Me pacho mate, medasi. Mechia Angel awefo nyina nso. Medi ankasa ye Angelina Asante ni mo. Ba dodo na frame Lady Angie Asante TikTok ni baby asa ne wo. Okay. Na me ko camera mu mame. Me free breakum. Me ko school kakra wa Akap complex. Okay. And me call Pentecost and so kakra ba me ko we JHS no All for Christ International School. Okay. And from there no and me call Prince of Peace Girls POP Kumasi. Oh okay. Yeah, me ko POP. And me real POP ni so me call nursing. Not a free school no Integrative College of Medical Sciences. Oh. Yeah, na ewo ejoso. And e honso na me call nursing no. But along the line no bibinti ema me bejaye ena me wonuanom mpanimfo 4 me na me last born mo 2 sisters 2 brothers me na me mama wo wosunwan me siblings na wosunwan okay wo papa so tia me papa de aka baby oh okay ku say afi na bono kasa na ba me papa de aka baby bono kasa na ya me de ye mi nyamompo yanko mbacho me papa de aka baby okay na experience no person ni enche yenkwe okay me pacho me experience ni say na tie the year 2000 and me hu say me call toilet aya na ase moja wo min kakra but that time no say nkola adwen na me be class 5 class 6 say me kai year enti na wo say nka me bo me maame amane ne me ka kire me na fofo okay no mo see o da bi ananse na etia me akakedru enti man fa ni serious ba me ko bia still na say afedru ba bi wo ma na ehihye me but 2-3 years later no afi me call toilet na mo say something reddish comes out from the anus na free me to na ba na e wo say me ka kire me maame enti me ka ye no mo pa bibidro kakra maame later na me free okotena me grandparents in enti me ka kire me grandmother so e mo no so try bibidro ahodo bebre but ni nyina no na enko na before then no se me ko school a e bia me ni we di agre na ade chan se me ko nipa ni cha na awotwetwe ne ho because area no na e ma moja to me pass me ko toilet na me so say moja to me bia tata sometimes creating mama to she sometimes it's me no trash because tell me toilet no so moja ni betu me say me ho ani say me yes me sorry na matua ebutu toilet no so and I say be a semen so me hu ani say everywhere will be very dark baby ayetum na matuashi enti say me ni we di agre na aso acha 3-4 days me ko ni panin chen na otwetwe ne ho enti ba ku bi na nya akudro ka kire me say o ne ma me say ma oni obi yeah okay
Right and patrol any day kwanswa show in nursing a yin mama kakra. Yanko. Enti baako na nya kugudro ka che me so Angie me ma me se ma me ne obi o twa ni agro nti ye nyina ne mpese ne obi o twa bi ya ma me ba ebusan for Mr. Mo any day kwanswa wo hu bibi o screen ni so a isansa ha ne yetumra na ya kyrasie na ye mpese e be kwa kofo obi ya de na betena so ase entro enu nti se wo hu bibi o screen ni so na anko yi afa kye yen adansi enti na ye be hwehwe sa na ye manketenkete no a kyerɛw se ne be ya wa wo hwɛ me no ebi na obi kronso obi fa sa o how to be anim na che say mo hu kwan a ye fa so nti wo hu bibi sa o screen so a fa kye ni nyan kakra na so fa kye adaroma me da se says yen to aso nti says ya wa bie wa no kakra ma nti e be yesa no I became so traumatized because obi yi me ama na fa say din tutu abam because ena me yare o chena me yare ebo ma ebo mu frem o chena mewu owu on peda kind of thing I say e ma me be twe me ho free nipa ho me feel comfortable okay nti e woman na SHS ni na yare na ha me seriously nti after SHS me be call nursing na nursing no patcha so the picture na to so a na your uniform na e white ai Mona ya midwife for no me patcha wona oda so no me patcha mini oh senka betimi a show yi e kra na said ya hwefo be hu yi ano kra ho me jai me ko 209 but me jai 2011 since I na sa twetwe ne dos na bia yete class kra na me yes me story up me hu ne se matu ahwe na de ma me jai kra say one time be I have go so clinic your friend Shabash Health Services okay meaning say I have for ehwa afi me gina patients bi mu say ba bia ye dak na me tu hwe ye ba me da fom no de me kai nipa ne ka say nurse ni numpo na etwai asam in fact touch me na monsieur Debbie afi na manage school no ho kra bi na me ye ma adwen say mejai manage business ho na master business enti me best start to go kwan so nkakra na business no was so good ema me ana me nya na me fantare na me de co hostels na kwa akoton na eboa me but sis scanning nyina be hye na me yare nti o because now I was desperate me ti say edro ha na me ko me ti say edro ha na me ko because a bedroom baby na say the more na me nyini na enu nso nyini me ko toilet na eyia bakese afi na say mama ni enije wa brabo mu biem sometimes ebia I quite remember said there was a time na me pesa me dwunso wo bi dan yachi sorry to say afi me share skirt me ro me ho dwunso me wan say ade na gada eyia ba ento fomo me pa chokoko no na ebi ewo screen is on afi and it's so painful wo hu an say afi na agada netie no me hu de menye me ho eye me ye ba sanso na my ye so weak me ye me ho hwe enye enti na mani so nyina brim lucky me too many na obi anwe egu na me ye boko na me koda anwea no so enti me da anwea no so sa for some hours e ho no so kwan no nye kwan ya cars e fa so hwehwew enti me da ho sa na lucky me hu se car bi eba okay na fortunately for me say na am old classmates and na nipa ni gina enti obem no is madam enti me pagya me ti no o si wanje adan na me si o unu ya still me da so yare o but na me sanso wo ulcer nti dodo na nim say ulcer koko ni de na menka then na me ferry na me si o unu ya still me da so yare o na o ko na me si o me ko junction so any say me ni so brimi ameda nti me feel say o dane ne ho aba sa na no kan you no no kitaka okitaka na ne ma e wo kan no mo wow but na okita I say me dream cars na ne kranta say me hu ye no mani gima no na car be ne kita Toyota RAV4 wine color me dream car wow enti manage man no enti me feel say o ten ne ho aba be fa me said your kind sis me da wa fe na nsu start peti but obetwam na nche anwaka bi nso betwam ono nso ginaye na opese o fam na me si o me sister ten ya be fa me da wa fe na nsu na start basis lady na ama o enti later no ne ye mate ba kokodi nkomo say ohu me but na on pese obe peke me atena ne kam na ma fa me yare ya me sign no Jesus but I've been through a lot me pese Ghana 40 years say yare koku ensan me na enye me pene say yare bi say ye beba me so sometimes obi kra na woni ne bedingo edru ba bi na say aya na pese me educate amanfo obi kra na woni ne beka say oh yare say aya ye careful na yare en ehu
koko na etumi yiba upia you be bleeding ni ade afi sometimes mu nyina moto edi nkoma eyiba upia eyiba sase hono na me pese eyi so mbetimi assign dey atoso ebetimi eyi forget eyi no ye dey toso no etimi yiba sase se okọ toilet na wunya tena toilet no na se ade na yi abakese ye 4 grades of hemorrhoids first one no eyiba ebetimi akoshim but a drew second one na eyiba entimi akoshim bi agise upia nti ebedu last one that 4th grade ni there eyiba wuntumi mpia no so anu ankasa ntumi nkoshemti the only solution is surgery eno no ye friend kokobo na na sana first na meso na meti kokobo ba we de ye kuku nti esono kokobo ene sono kuku no me pachane because kuku no ti say bia genetic ebi wo obusuama utimi nya bi wonye nsan ya utimi nya na wadidie mu nso na media ne de ha me pa ne se na menu menro ne nyina na nya adwuma no na me de yare na chiwade kese ka no sa kuku chiwade kese ye cafe me so naturally me mpedua ba cafe metimi ataking about 6 times daily enti se na nro na menu nyina na nya adwuma because now me the area nature what they can because I was ignorant and me education so and a hospital I could be both orthodox anyway they never told me say ebia ya ma wadrenti eninu anyway na face empennam enti sane mani nyina na minim esamu nuane okay mi ntwawa no wo koko na orenam bebra enne timi ma ne yekese na 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 fenso ada obedi number bre no ana obedi nkati kwan no that day me toilet me bleeding more enti me start sua enuane amedi a me toilet e ma moja ne ba mo enti u bleedi efa sebe oto bebi a uja wo nine free no koko ni is something reddish a free me to ne ba enti say the moment e beba no na fa mama ye weak ene say etimi ma woto no ebie je say etimi bie woto no because ade ne etimi yiba de na yiba eyi abakese na fe so ade ba ko say wo the toilet roll push na toilet roll ni bi kwokeka wa afi sometimes emra me fa me ronto na utimi say ho ne nyina ye kuro because when say toilet roll no the moments are what they be can na fe asoki na bi ate aka ho ntimi so minim na media aya na be say me push na inside na fa se me ho atome nti na me hwe se ida me wi a me hwe se toilet roll na bi ate aka ho ana se nti got to a time na fe eyi ba bonche atimi se me de mirror to ho ni nyina ye kuro okay na ho ni nyina ye kuro nti e basa na me push ya na me bre e bi age se me grandmother ko fa obi oba wa bepia because me akasa de edru ba bi na me ntumi mpia because aya na mayemre ena basa nso a mentumi nam achi because ade no said yesitie no ena medam yem so akoko nso no sorry to say kwa wase ehyehyete se mako enti basa ye se medam me benkum ana me nifa oh sis there was a time eba ma me benkum kra juju I think 2018 2019 ho for 6 weeks eba bonten 6 weeks na ntumi nkoshem but the man e buy and say na me nam I was so desperate looking for solution because sis Togo kwan so na me ko scanning nyina be hye me ti se draw ha na makọ but still na menya solution e wo man na akame ato for some time enti na me nam na man bi ton draw ka mu e na me tell drink go say ebeko the moment I me no me draw na je na yi ba bonten me feel say ebeko 6 weeks enti say yi ba bonten 6 weeks after 2-3 weeks now then it to be rotten as a say eyi ba bonten 6 weeks na o pese o kire se esensen ho etimi sensen ho 6 weeks ade ni yi efri woto excuse me to say na eyi sa na esensen ho o ye den na wo tena se e basa mentena se ubutu ho ana woda ho mentumi mutu se me butu na nso no komase a ehyehye wo ye den na afia ma eho na ye kru ba bia nso ne beka bia na ma eho na ye kru e basa wo ye den meda left meda left ana say right na tissue paper no ya bobo ne kese ana sent me go na oh god
Nayas, yare you. Papa. Yare. So, it's okay. So what's it? It's slow. Sister dear Yanni said, I am not nipa. Obinim say I raised na wukom na nipa chichiw. I remember there was a time be me jaya juma na me koye juma wo baby. Nti me said na me sa na me kom ba nchen ya na omo ye se omo mpese omo ni obi a otwa bedi agro nti na me be pe mema asem mo. Nti mitimi ni mema di nkomo. Nti me koye juma bi na guy bi me trust ne pa na ka hwe so. Koko ha me na ya rienu ehu nti so hu simtim se na onso a na say ne tena me kire ne kwan ya ifa so ba ne say de sitie afeda kro nipa be 16 united to as a yes staff meeting e we so obi bi ka de obeka ne say nti omo wo koko no ye ne omo be use toilet kro we adwum ha na guy na me ne di san komo no si yare no sinye ti say HIV nye yare a esan won hu pa che da bi okay say nti na madam fo no so hu me a ode ne car no chema o ma me da ho na nsu eto no okodi nkomo say on famint na ne car mu na ma fa me ho yare a me sai ne ba say it that time no e ba ne say na okofi abra wan fa na car kese ne so dru ho no mo a wo ye say wo be fa wa wo si da bi me sister na madam fo e dane ne ho aba be fa me ho da hoche palm so no cross that is 20 later no e ho kan twam ntentemti later ka foforo bi betwam na nipa no e family no person o de me call hospital but sister me na ma brain hospital sem na me directing so the on family ko to fie sister I became so suicidal all the time na me wish sanka me ankasa me take me life but na I na me dream say me wu achi me wo ba me buy school the best no so ma me kra no yeah I have a daughter. How many years? 10 years this year. Yeah. Wow. 10 years. Wow. Or when you see here me pacho Nigeria. Oh Nigeria. Adana obana kudi Nigeria. Me pacho me akasa me ko Nigeria kakra. Ti me ni Nigeria ni na wo ye. Oh okay. By ya nti me wo akla na ketekete na Ghanaian entity no because me wo no me be wo na doctor say we say me yes surgery no ansa na ma wo ba me so de nti akoko no man yes surgery ntem na say na my grandfather say oni mamanfo a omokoye bia they don't survive nti ase na ehu ni wo me mu nti me ko wo no kra na omo pese omo ye no ma mpene nti me wo wie no e ba bonten kese for some time. Jesus. Nti be ma no auntie na ti abofra na said na misa aglo na ye baby cry right from day one. Anisha o. Ye be sa ba so. Me papa asam na reho asefem. Emunya. Daddy brem kakra ma me. Why sofwe? Why counselor? E ba sa edi na be kafa. Nayas, which you are for. Abrabo, the boy, Bonacacra. Okay, be shame na yare ben abetono. And yan the die son say be a win is about Shana, no papa. So beautiful. On your makeup just a penny skin. Beautiful. Wow. It's now when you saw do who said that to me, say. It's near school, you know, be a nursing. Yare be shan quem. On cabin shame. Yare so be shadow quem. Enya nia obi adimi bia sem TV me ya ti ma fa duro na mo ato me yare a sebio egu anim ase yare a ese woda ache yare a enyewa bekun yare a epam nipa firi wo nchen nti aba ne sa ase ya na nipa no ne wiaso no akwhye wiaso foforo bi sa wiaso no no kwa na timiti ase one why mobo sikasam ho kire no na mfo twifiri ho obi ahu osrew obi ahu otudin de to ebe na amanipa na kojaja be say ayase maya ankonam de eba ne sa pe wan wi pe e no ka say na adwen ba ne tim say ka me wukura anka me pe nje sa da nka ope no yare am obi anka na sem yare am obi abrabo bi akowie for me abushafo so that make a life would never be fair to you. Nemo, a bunyina bino. Yeah, I see, nyina hwe
adesuade abusua efiri mu se uyonko da no da yonko da no da ento wa papa wo de wo say ento wa da ento wa wo si oh we eye normal so woni obatie wasama osimini batete so obatie wasama na se wo mi na mini batete o mi na mini me ba no metunufo a wotie matete ni ye ana metumi atete ni ye obantie wasama na wo se tumi twesika de si ma me so asa na re ho so edu be bia esi ehuru ne sa se enye ono ne pe no eye nkwansia ne wahia eye asem na atono obi o hye ni uniform nursing o hye ni uniform kama che say areho very cute very beautiful girl the sabra na dey want to say oh by 3 years time me wie na be nurse so shatade so bore me wo me kunu me ne me ma aspirations now enti aba ne say ya true sabra pe na say bibi say koso a esese ya bam na onipa ye te ase se ebetimi atonti ya boa no enti ese ya hwe amwa kwa betimi dia boa nipa bi otesa wona yare etu ebo yen na wo twetwe yen ebi ane se na damfo ne na wo so e mate me mate hey ne nipa ni very close oh very close papa nipa ni wu wa beto no so da kwan ho wo wu me da nua no so ubisa no kan yare e kire wa o se de bi we de ebesa one wo ma si o me Angie me ba me da na me ho abasisi e kire no friend ka chere se de enti a wanfa no o frɛ obi foforo me ankasa de wan frɛ me today hey but lady no so recording no no de Sunday o no de Sunday nipa mo bo papa nipa ye rikido ya emo ya na ebiso owusu fie biso osu fie efie bia mensa wo mo ebiso owusu fie enti eya yankai hunu sa se me sure bia ne ba more especially more autism and ase ombo sa low syndrome to be am tifado o se na no aye no ai papa wonim se mi ntwawa no amane enenam every fie amane enenam enso hwe enenam papa se enra wo fie ana se ento wo dia papa reho papa ba chome san ba ususia Miss Shodi dremu ne yentwa ye ho ususia yemfa fidi kesi ne nchia ahwefo a ehwe sabre be biara obi ahwe bia na me hwira mo na me de kan na me onhwira o na ne ameka ne se waya ade ne nti ameka se waya ade no obi wo a sa situation we obi anka wakana no mpo anu wano maduro bi egu nanso ho no enu nti na mebo waba so se enka wano aduro guda minim se uye nipa yi de ewo ho a sa adwene beba wotrim but me de nyame ase pempenso a wuduru ya wantimi anka wano aduro anwu enei emane ma wadwe mu da sa obeye bida ka sembi ose kamo sono ene hyase na enya futuo ma obi biara ohwe me ye won kola ne bi wo ho a se e bia wotimi ka kire na wo fo ntem a enka ye betimi aso aye ho bibi enka emdru sa yes inti enya futuo ma ebinim ye won kola ne bi yes mo instead so obeka bibi a kire na maame no obeba ko ka kire na danfo se de ono na oka se ne maame wo ho ne papa wo ne parents wo nanso obo eye ne nanfofo amane na ade we enya futuo maye me mafamo futuo pa na ne enti a mensanka baby ye wa batamfo ne bi wo ho so omo ne omoma ne nye close nti se obeka bibi kura obi timi me wo ge obi o se me meka ma asema kire me maame me meka kire madamfo ye di enti ye wo maame ni bi nso wo ho ma no sebe ayesa rob ayesa nkruma yes tro wo kan ya obi ho nso abonten ya ne wagu ani ma me eno nso ye wo ne nkola na aba no hardly say uye ne sa obeka na asema kiro nti obepa damfo wa abonten ene on kan kiro enya ho ena afen so na damfo no medi ne ho ya kakra ne nti a medi ne ho ya wo no empo wentimi amwa na se ye me ena ebi me mom de mi nja ne ho but esono bi but se wo beja ebi besi a me kan na ebi a se wo ebi a wo suro se be sai wa ka ne kita wo no ade na wo mpe taxi bi
on train na umpeka before bi fa no. Oh, park oh wait a misra. Car ni mu aye ma. Emu aye ma. It woni ma mempeka bi. Sempo wuntua mpa. Pesa taxi ni na mefa no. Na hwe se afa ni di ni kofie. Se wuntua wo de fa ni kodu fie asomdwe. Ehwo na anya ne family betimi aye den. Etua na no so ono so na ketua wo ho. I believe in life say ewiasim de wa hyase bia na ewa wiye. Na mo bia yetu no. Say ye papa na wo dwa. Wo bedwa papa. De bia meka so obi anu a ewiasim wadua banche. Watu body da it is say papa na wo medi wanim a kai se sa papa na bedi wanim saa eye bone so ase de wanya wa atwam yi eda wanim yale na wo bia fie wo de mpie ya wo de office na me kana ayesa amane yes yetete esisi efe keke obi enim de china awiye ne ne asem o na de bia me ma me ka asem baako wo se na de nyina ye ho ode na de nyina ye tumi koba na echina obi enim ade chi mu asem areho but nyameti ase it's a basa no ukoye operation bi anase sen ene koye me pacha nti 2020 and after me say no e was a metimi ye operation no nti me call me family ho wo sunwan and ye koye operation wo sunwan regional hospital on the 13th of December na me first surgery sis after me ye operation me feel say me ho atom ma bedru fi 2-3 weeks later after me feel huna na ehun me ntumi nko toilet and na me siblings na ped doctor na obehwe mu fi nti obewo me pane na matumi akọ as a toilet na na by still na me bre no mo say de me call the same hospital Senyan Regional and na doctor na say sebi me to kwan na si nti ya just omo ya another one so omo ya another one sis first one no crown na me feel say and second one was so painful makoye second one aba me feel say no still me nko signed me koye I went for the third one sis nanka wodi after third one no crown anka minya mahoto afa me ba fie still am me nko toilet me bre bana me mpese mesen akoye fourth one ena me kogogo ko check hwe won so wo mpese obekọ toilet afa otu asa stomach bag na e de hye won fe me say the city here me very young all those make ka 40 years but me to me you see sad here no na e was me bo Pampers because na that time say me ko toilet twice in a month every month be me ko toilet twice obekọ toilet twice in the month. Twice in a month. Nani papa. To me natural po. God. Ni papa me njowa no papa wuti wo kura say 2 days kura na say yi kura na unko toilet unko ladies kura no. Na wo ye obasa na say wo feel sick bi asa wo yare. Yes. Enti fani say nti 2 weeks no so anafe manu medro no na anane but time bia na me bo Pampers because mama sorry to say bia there will be a drop when say toilet on say and say urine ti wuntumi nko ni pam ni ade since that 2020 no I've been on Pampers so just of recent by August in nyame adoma fede me ho ato me it took Pampers for how many years 4 years since 2020 I've been on Pampers to 2024 4 years since I've been through a lot and yeah just say senka menu medro no krampo se be ko toilet na menu medro. That's after 2 weeks, you know. Senka me numpo na bati say so na nka enye me ya. Che say the way I miss yes no. I will be going through pain because still na eto kwan no entumi mbie. Nsuo keke na efa ho ba no kra na it wasn't easy. Tumbu madro na toilet na anamane ti say nsuo na begu ayinim. Yes. Hey, but before my breast says na kokoko no so before then no e dey bia metimi ko toilet say bia 26 times. Before the surgery. Then, sir, 26 times. Yes, when you toilet in so a mama, but a count na one qua, o hunto, o koi house in a yaba. Na dear na yaba. Almost a cocoa no, and one is and kitten kitty cocoa is deadly. And until I cocoa to me kunipa. Because imagine say me said there was a time one Sunday be my first sorry aba make one na moje to me sana me tubutu toilet and so me kwana me te me mpo bi amene ne better because there was a time
madam for be ba me anajo men na yare nti no doctor say I'm battling insomnia obi a onna nti once in a while bia na matumi adawia nti hwa na madawia me lock me pono da for so many years ye that to ye pono because bibia timi si anajo bia na obi be fa me na ye de password to your phone so me nye bi dan nti ono no onim se me na obi anim se me wokoko mu se ulcer enti all the time me so teni ade nti oba ye na madawia na onim se do ne men lock nti oba ye na makọ private ade na ba nti mantumi ankoda bed so na matu abutu sei enti na from toilet no to bedroom ho nyina aye moja na otwa ye manhu so ba ho honestly na madda deep because mintumi na nti ada nya me beye madoma menya bi no mitumi da very deep ena onu ankasa connect guy bi mam se guy ni so pen or the sending ni pa no Jesus enti me so na menim da na one time we no aseye guy no na fe maintain nkan bi nto onu na be frame se ni pa ne so pese yempi enti me phone dum ye na meji ni pa ne phone e de ayeko de me hu ya ma hu se me ko ne gallery de hu ya ne sasa de ne da so but entuma e wo ho ne ye mentuma na hu se hu hu abe hu se ye wa and because not me who say in WhatsApp, na girl no so she's not that educated. The phone me na ma me the password so man. Nti me catch so my yen come ho nti oda na me fa ne phone share no. And na me hu so ono nature de send ye. Nti since then me nya obia wo me nche nti e ba sa no me ntwa no na o ma me te ase. Me parents ya fo nyina te ase. Aden na wanko okay 2020 na ema medical fee se me pese me ko yesterday by start yen na de na me wo me grandparents in chain and sana later me beti me ho say me pese me bo me bra enti sister said the American afedie me da ho Sunday no me da ho Sunday na to I think it's Tuesday and sana me ni ba me ho so afi bedru baby na mentimi ntonro no me ton me dem wo bibia enkonwa TV fridge enti na me hwe say ya renti edru anwumre na me koto nkwala mate na wo mu school a ya tro so ABC de ni ade enti na me hwe say nu bi na edru anwumre na me fadi se wa sister me dear reho I'm going through a lot and internet they say me person me ba wanting to educate Ghanaians say abrabum to say me ba erofo show screen nanim number na me shatare kokokokoko na me da ho no kokko no fresa number ne so fa wadwen kirebra number ba kono so last number 47 no die WhatsApp nko a fa wadwen kire nyina so fa so fa bre say abrabom etisem experience no etisem sister dia na wo fam say the enye is all those nyame adom say the me ho atom ya metimi ko toilet normal me more pampers for about 4-5 months in nyame adom me ho atom ya obi ne saw yare me pa chan do and I'm doctor bi so na metimi nya ayaresa say the me more pampers bi ma mo be 4-5 months yes yemfa ne say since September right till now the nyame ayadom sa doctor no etimi asaw yare ede nyankopon ase je say we ni ntimi enyi mma me pa cho de bi enyi mma bi na me ko toilet so no ma me nya pains no ba jeze no obi ama go through surgeries ne se bi bia me to kwan ntimi meye normal bi say and I says I am not dear I'm going through a lot of all the time. Suicidal thought me too much because Valentine's Day say me why na adwene ba say be show so kun because nyame adom me ho ato but me bisa say where do I start from? Say me be yeden me da to ne me amaton biem edidie mu ne mamu nti ya na adwendwene ye bebre nti say basa pe na mapie but of me patch of friend afa wadwenkyere ebra Freyen Sisia for wadwenkyere ebra ebacho sis ebasa pe na bia mapie na makone na nti ama minim a lot of clubhouse na drinking spot me kwa kotena wa kopin so me but I don't drink no koko krechi wade no I've never tasted alcohol in my life enti koko na chiwade eye den ne din coffee abra wenya experience coffee ebacho coffee empe sugar okay na fe se nkate ye se wo we nkate ya cha na nkate bo we na won nsinson ba ko nkate wadaro me beto aso wo ba hello Hello. Hello, good evening. Good evening. If I told you, baby, I'll free. Okay, what can I free? Free,
We come for you na ye chiam. Angie say of you of Christ I will meet. Yeah, oh wow. She say we need number nanka e hone be. If I show you nyame. So we of Christ do kuma. Nyame show. Yeah, my number ni ti. Obet na fe back nketia. Bye. Me am kai say ye tell them no okula to get no call hospital. So I wanted to call my number ni to. Me pacho or the number be tuja. Na me pacho wafre no. Why? It has nyame show. Angie to be na testifying this is. Na ye say go se yawa ho. Ye no ya ha ye tumra. Na ye den ya ye tumra na ya kiresi ha. Ye ni ntro wa ha. Ye ni obi anye fra kadam wa ha. Experience, deep experience. Na me de so obi onim so na afre. Na obi onim no nso so na mpa nso so wafre. Eno nti ye mo nipa. And the last time he saw me was 2005. Wow. Yeah, Angie, so until obi amafa yare wem na I'm being traumatized. I'm going to suicidal thoughts. Na sometimes ebia menam to say on the vows day ni say menam I say na suicidal thoughts ni ye more all those ahoto na ba o ba me hwe say malusi sa na ma ni nyina na namfo nyina po yes na woni ba bia wo bia na wo so umpese wo de wo ha obekwa kwato wo abusua so no wow na afenti vows day no just recently wadaroma hello papa me pacho udini ba bia wo free wadaroma ba jo me ka se free sunai sunyan fo nyina ho ye de o mpacho bi am yenkoi ye brani nti mpacho se bo se di anana ayi mpacho me van sa dia udia ha no because no sa problem ni me pacho wadaroma obesa abobo bi ansana because me I have me koto na tia moja wu this time bia na me koto tia this me pia me piano at me gurem ansan me ho atom go se sha ho den nti obebobo why ya me won shira opa bravo me mama joy ni die kwa so a me number na last number ye 47 mama friend no so mo frɛ me e wo so eno ye WhatsApp messages nko a number na me chat awe kokko na me da ho no bo mo dia na friend no so 050 say bisa friend no me pa cho wadaroma why na yenje wo so kama okay and this is vast the after the suicidal thoughts was too much na me so mama sign p vast the enrich here nti me nam sa on old classmates me kra na me nim no me ma hu no on na ye Angie obo me full name nti me dane man na me say hello na hands we pacho jina so hello hi oh your program go TV so na face that problem maybe na yo me pacho ya me show ku se show hodin nti no ye be kasa why since our friend me am chairman ya pe Angie adan wo de sela wo nye kese kese wo de da bia wo yare wo da so yare ana for so when you HIV ana e bi ka kire o so yeah girl no say even if was in cross say Angie I join online prayers here about na the ace no mo sapa I was adan how's you pacho me ba asemu ya ma ni HIV Jesus me pacho odi ni baby free but your friend with and but because every 17 tema okay tema fo nyina ho ye dia abre papa pasad will be but that 7 you me ko private mo dan ko sa 3D we do the service with traffic after some to me run na block one for me to me ko carry it means that all kind my church man was play papa see every me won't you go carry okay la e ko fa na o ti yawo ya mi kan na o fa na bare ti ne mo be awon ti ti mi da fan nyame o nshira ni ko bi e bi na mo yi na na mo ti mi aton nyame nshira o fa na ba ti ta ne mo no nyame o nshira mo pa era mase ene mo dwenche nti sis asama obeka ne say me join online prayers ni bi na the ace no mo sa na me si o me ni ace o jai mate ni hu wa wo se join online prayers ni bi na the ace no mo sa o mo sa na me si o ada me ni ace o si o so bi hu obi hu yare a wo ko na me si Jesus me ni ace na koko na na ha me
no si okoko ntimi nye nipa say na menka no kre na ace na me si o man nka sa enye ace no si na ise me ko he ha mpacho so mama wadaroma yeah hello hi good evening Miss Wizard good evening baby afi boko papa yeah me di Emmanuel kasa Pristia okay Pristia fo nyina ho ye de yenkoe obi an ho ye da wa me aspa wo kind of education what anybody about no church we are saying na ya mission won ejuma power here amen near somewhere can in fact I are also there na origin kwan wa blaboni na sama maka che ndemo mpaba nyamene hini amen wo lusi biara nyakopon na mi pada sendo ashina ni ame kaka me hwe yi wa hye mun kwan woni ka semi amen kanu what like to them wo dia say e bobo no be stand so revive back no e bobo amen kanu e da wana su yo era mase in fact my idea man na ye fetutu nyame won hra mo wate aw experiences in life edu achire just ma hye ni munyam program ye dey by last week Sunday 2 years ye dey program yi by masum agiatum isan ye no kredie aye kan show yi sunti nyame won hra mo Angie sis entina na me ko he na me si o me stroli okay no na wo why you say na upie we dey ya fa hye dem na pa bibi pe mempenro bi no why you say na chese wanya ace na upie ente ya me hye dem na me no me nro bi ma me munyedu na me si o ene dem dey me hye because they say kra me the program e ba abontin ama to the hemorrhoids awareness Ghana campaign me pese me ko Ghana fa na nyina schools in sorry enkura se ko boy yare no ho daru die hia ne se menya sponsors o say chese wo dey wo mfere ade yakopon hira no so yes change number na me say there bi na ma fa number na ma because obi wetimi ebu abam say dey wo je wo number dey atwetwe vaze me ko share dem say me wo top body ba we dey me ko sun ye me sun ya so what so mo dey pa na wo ka bibi nso say ase koko no amaman etina che say we obi a wotayi flames a eno no koko ana o se hono me pese ye time na amaman bebre ba so ko toilet na ho amaman bebra symptoms of koko okay anasa amaman wo mu ni ade bebre symptoms of koko flames it's no better than wo cause wo akoma ba wa koko hospitals ni ade me pa che no no ko toilet na be wo mpe pa wo to na we say as flames nko this a one and as a flames bebre wo tiri mu ana wo mu a na che say symptoms because him even me post here there ma me dem number to a guy be a lot of people called guy be or say ono so ne de no wo Italy na why surgeries too by so no podi won me poni for bebre so brepa wo koko yi na me the education na ba no hemorrhoids awareness Ghana campaign so say afede ne de no flames no eyi ba eden kapa na ba nti ontumi nkoni pam ti wo shedem by 6-7 months me grandpa cho hwe video ya don't be offended it's not just one more sabe nkamboni gina wo manum ne wo mo ho no sometimes e be na so ye koko because ono ne de ya mama na free no tunti o say ontumi nkono akasa kra ontumi o say by 7 months ni TikTok for ni bebre ti mi di matem na yes and na program no time ni sha and na yes so guest dey kasa jano na won kasa ebusuafo ani die kwa so show na ye one na show na sa one na we kro ya so commercials wo enu nti misre mo sa wo pese show you egusu gina ne nan so anase ye di airtime bi ka ho mayenya pomodin a be sponsor ye be so ya sen ade bia wo apese ye po ho daru e de ma wo fa number na e go screen nanim no 0244605647 be sponsor ye send ye be ya program no tim be bra oni ma ye educated and educative ye de be bro wo sua bibi ewom last week show ye de obi free Germany ton buy o se there bi hwese na no tie wakwa ese adwu che setem bi ye de niema foforo ene ba so to say a programmer in fact Ghana ni wi ase bebia age atum onyankopon hira papa wadaro mani die ma final words efutu abrabo ne boy bona na obia ukọ atibia bia mo a hunu se enye na wie no na live se na mekasa abrabo de enya de no obedi ne fefes na mum hunu se die se aisa kuhwi ase aisa bepo no abrabo te se akwantu obi de car obi dam form obi de plane obi de bus obi de train ebu bia no
the offering na be chere be obe kwa koduro about the say hwe nye koso ho hwe nti die na ese chere obo abranye wa abo made asie no made ato wo en show den en show kutu passe me define me ho say me Angela me ye say na live it memo be define there be a society be define nipa be define what define yourself. Write your own autobiography. Papa nyame show me papa eni die kwan so a show camera emu fa wo number etudwa mame me pa show number is 0249 805747 0249 805747 papa nango bon wonshira wo pa sister our papa baby we find out with seconds every seconds I ye papa to 40 kakra meka mentimi anka yenya ebinum a ehia wo ma etondro wo ka mu no aya na yenhwe ne ye because enye ni nyina na ebia ebeboa wo said they are not all kana ehone yentimi anko because of her brain intini ese ehia sponsors and intimi and stretch time so me kwa na menda opabe ono na wesiesie me aye me makeup na me onhwira no na ajanso na de atade we echeme nyame onhwira no pa me pa cho papa me dase nyankopon happy post valentine lewo elda nyame ase nyame wabwa no nyame nhyira oba papa pa cho pa final ways the time na pa ho kura na ebia o telephone number sade we na nka mesimi nye bi nkofo bebre se na ya sade na wankasa ho fa o telephone number ntudwa se na ebe ya moa bi ede be fa wankasa nkasa o telephone so na ade amani pa no me pa mo cho eni die kwan so a mo ma ye moa no we die ene ga no bi be bo waje oni ye bibi ansa mo ye hu ni mo bo ye hwe ni situation no situation in tese man de number tudwa na mo bi a wo kakra bia for support na minim se de mi ye ne ne e kira nyame de hunhira e de bebre me pacho me final witness mesrese Ghana for MSO master na mintumi emfa education no emra out na mesrese many opportunity bi na me betena ha bi ma na afi maye nkyerɛkyerɛ na me number no so 0531 941516 0531 941516 Edini Angelina Asante Nimo. Yakobon shira what me do for